Ndizera ko mumeze neza bene data, amahoro y'Imana aganje imitima yanyu, umwe wese ahantu aherereye. Nk'uko bisanzwe ni muri wa mwanya tugarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi twama twabashyikirije. Mbanje kugushimira wowe uhora ukurikirana bino biganiro, wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, Imana iguha umugisha. Turagusaba nawe ko utarashyiraho urutoki rwawe ngo ukore subscribe, uko wabikora uzaba udufashije umurimo w'Imana. Video igiyeho ujye uhita uyibona, ikindi ujye uhita uyisangiza inshuti zawe. Niwabikora Imana iraguha umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Nyemerera dusangire rino jambo dusanze mu gitabo cya Zaburi ya 12 umurongo wa 5. Ni ijambo ubwo nari ndimo senga Imana impaye ngo nze nkubwire. Imana irambwiye ngo kuko hari ibintu birangiye ku buzima bwawe, hari ibintu birangiye ntabwo wabonaga ingene bizarangira, ariko nje kugutangariza ko hari ibintu Imana irangije mu buzima bwawe. Nje kugutangariza ko hari ibintu ijuru rikoze mu buzima bwawe. Zaburi ya 12:5 aravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ihagurutse nonaha kugira ngo ikurengere. Imana ihagurutse nonaha kugira ngo igutabare. Imana ihagurutse nonaha kugira ngo iguhe ubuzima. Imana ihagurutse nonaha kugira ngo iguhe kubaho. Imana ihagurutse nonaha kugira ngo igukure muri ubwo buzima bwo urimwo. Hari ubuzima umaze iminsi urimwo, ntabwo wabonaga ingene uzabuvamo, ntabwo wabonaga ingene uzabutabarwamo, ariko Imana ihagurutse nonaha kugira ngo ikuvane muri uwo mubabaro, ikuvane muri ubwo buzima, ikuvane muri icyo gisuzuguriro, ikuvane muri ubwo bukene, ikuvane muri iyo mibereho y'urimwo. Imana ihagurutse nonaha, wa mubyeyi we, Imana ihagurutse nonaha ngo iguhe ubuzima. Uwo mubiri wawe umaze igihe urwaye, Imana ihagurutse nonaha ngo igukize. Hari ukuboko kugiye kugukoraho kugira ngo kugusubize ubuzima. Kurira kwararira umuntu, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga, Imana ikigaragaza. Hari umubabaro umaze igihe ufite, hari ugusuhuza umutima umaze igihe ufite, hari igisuzuguriro umaze igihe ufite, hari abagutaye bamaze igihe baragiye, hari ubuzima umaze iminsi urimwo. Ni ubuzima bw'indwara, ni ubuzima bw'ubukene, ubuzima bw'ubushomeri, ubuzima bw'igisuzuguriro kigiye gitandukanye, ariko Imana yabonye ubwo buzima bw'urimwo. Imana ihagurutse nonaha. Ubwo nari ndimo senga, Imana irambwiye ngo genda umbwirire abana banjye, genda umbwirire ubwoko bwanjye bamaze igihe bandindiriye, bamaze igihe bansenga, genda ubabwire ngo ndahagurutse. Ubabwire ngo mpagurutse kubarengera, ubabwire ngo mpagurutse kubatabara. Imana ihagurutse kugutabara wa mukobwa we, Imana ihagurutse kugutabara wa musore we. Oh haleluya. Imana ihagurutse kugutabara wa mupapa we, Imana ihagurutse kugutabara wa mubyeyi we, Imana ihagurutse kugutabara. Hari abantu bakubwiye ngo tuzagira icyo tukumarira, urarindira, amaso yawe ahera mu kirere. Hari abantu bakubwiye ngo bazagufasha, urarindira, amaso ahera mu kirere. Nta kintu abantu bashobora kugukorera Uwiteka atari ukurengeye, ninde muntu wakurengera? Uwiteka atagutabaye, ninde muntu wagutabara? Ariko Imana irahagurutse kugira ngo igutabare. Imana irahagurutse kugira ngo igukize igisuzuguriro cyo umaze iminsi urimwo. Imana irahagurutse kugira ngo iguhe kubaho. Ho haleluya. Imana irahagurutse kugira ngo ikuhe kubaho. Imana irahagurutse kugira ngo ikwimure muri ubwo buzima, ikwimure kuri uwo musozi wo uriho w'igisuzuguriro. Imana irahagurutse. Imana yigize yahaguruka kuri Esiteri, amaze igihe ari mu gisuzuguriro, ariko Imana ifata icyemezo, irahaguruka iza kumugira umwamikazi, aba umwamikazi. Imana yigize yahaguruka ku gihe cya Morodekayi, irahaguruka ku gihe cy'Abayuda bagiye kwicwa. Imana irahaguruka irabarengera, ibaha ubuzima. Hari urupfu, haza ubuzima. Imana yigize yahaguruka ku gihe cya Yosefu,
ubwo yari ari muri gereza, ari mu ibohero, atabona ukuntu azavamo, Imana ifata icyemezo cyo guhaguruka kujya kumwitabarira. Hari igihe Imana yihagurukira ikaza kwirebera umuntu, ikaza kwitabarira umuntu. Imana irahaguruka kuko nta muntu wari kumukura hari uretse ukuboko k'Uwiteka. Imana igihaguruka, Imana yigize yahaguruka ku gihe cy'Abisiraheli bari mu gihugu cya Egiputa, batabona ingene bazavayo. Imana ifata icyemezo cyo kwihagurukira, iraza igondoza Farawo ngo arabarekura, atabishaka ariko arabarekura. Imana yari yihagurukiye. Imana iyo yahagurutse ninde muntu wayicaza? Imana iyo yahagurutse ninde muntu wayisubiza inyuma? Imana iyo yahagurutse ninde muntu wayibwira ngo subira wicare? Imana iyo yahagurutse kugutabara ninde muntu wayizibira? Imana irahaguruka ku Bisirayeli irabatabara kugeza ubwo Farawo yamwemeje, arangije arabarekura. Abarekura atabishaka ariko arabarekura. Ndatangaza ko hari ikintu kigiye kukurekura kitabishaka ariko kigiye kukurekura, kuko Imana ije kukiremerera. Imana ije kuremerera abari barakuboheye ahantu. Imana ije kuremerera uwo murozi wakurogaga. Imana ije kuremerera uwo mupfumu yakunanizaga. Imana ije kuremerera iyo myuka yose yakubuzaga kugenda. Imana, ukuboko kw'Imana kugiye kubiremerera. Imana igihaguruka. Imana yigize yahaguruka ku gihe cya Dawidi. Imana yigize yahaguruka, iramurengera, iramutabara, iramurwanirira, agiye guhura na Goliyati. Imana igihaguruka. Imana yaragurutse ku gihe cya Mose, Imana yaragurutse ku gihe cya Yosuwa, Imana yaragurutse ku gihe cya Eliya. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo Imana igihaguruka. Nawe wizera Imana, Imana ihagurutse ku buzima bwawe. Wizera Imana, Imana ihagurutse kugira ngo igukize umubabaro. Wizera Imana, Imana ihagurutse kugira ngo ikurengere. Ntabwo nzi igihe umaze muri icyo kibazo, ariko ijuru ryantumye ngo nze nkubwire ngo Imana irahagurutse kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene. None aha ndahagurutse. Waranyazwe, hari ibintu wanyazwe, umutima wawe wawusuhuzaga buri kanya, ariko Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo irahagurutse. Iyo ndwara igiye kuva muri wowe. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ubu butumwa bwohereza inshuti zawe. Data, ndagushimira mu izina rya Yesu kubwira ijambo, niriherekezwe n'imbaraga zawe, kandi Mwami urikurikire maze risohoze icyo ritumye gukora mu buzima bw'abana bawe ndetse no mu bugingo bwabo. Urakoze Papa, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, ugire ibihe byiza.